Io vam veure cum regalas simplement da un tros de pa e un tomat. E l'estel de la recetta che solide la tomate de marmande, causis la madura, che en scalera també d'al, d'oli d'oliva e de flou de sal, e solide de pa. Privilegia su bun sciugno de campagna per ne cupa un lesco beroia, a mai de perdur che harata belaha. Non, aquest che trop dur. Duncos, un trobar de bon pa. E bé, aisit, veritat que en Aquitània ganyan pas mai d'escut de Brennus, ma la regió que hem portat 4 cop la final de la panisserie millor de França. Un pa tomat que pot estar al vesprai, una salada, un tosto d'apéro, un plat complet, o enquer una pantauletta, un picnic. A pantauletta, ok? Ma da bella eleganza. Un pa tomat che comença da un dusso d'al, che cau fretta sulla lesca de pa tostat. A tau. Puis, che vam esglaçar un miec tomata sulla lesca. Puis, un cit d'oli d'olive. E de sal. Anesu. E tira. E perché voglio un plat complet, appessats una lesca de gambagiù de baiuna e de frumaggi. Regalas vos!